Третьему, четвертому, залпом 333. Hashize amasaha 12 igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin gitangije operasiyo idasanzwe yo kwambura abasirikare bo mu mutwe witwa Azov bashimuse ikigo cya gisirikare kiri mu gace kitwa Azovizanska. Ahangaha byemezwa neza ko hashimuswe ikigo cya gisirikare cy'indege z'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir. Imvura y'ibisasu y'ubudatuza bya rokete yongeye gutitiza bikomeye igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky n'umuryango w'ubutabane mu bya gisirikare OTAN bose bakwira imishwaro. Byemezwa neza ko byibura muri iki gitondo bukeye icyo kigo bamaze kugita ndetse cyongeye kwisubizwa n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin indi nsinzi ikomeye. Ariko nanone ku rundi ruhande, raporo karundura y'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye kugaragaza umubare w'abasirikare b'abacancuro bamaze kurasirwa ku butaka bwa Ukraine kuva intambara yatangizwa ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri muri operasiyo zidasanzwe z'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin zatangijwe kugeza ubu. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande byemezwa ko umubare munini w'abasirikare b'abacancuro baje ku kigo cy'imirwano muri Ukraine baturuka muri Pologne, byibura ko umubare wabo ugera ku 2196 biyongera ku kigo cy'imirwano muri Ukraine umunsi ku wundi, ari nabo bashinjwa kugurisha intwaro zitangwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, dore ko kwinjira mu gihugu cyabo bitajya bibagora, ko izi ntwaro zose zatanzwe muri Ukraine zose zimaze gushirira mu gihugu cya Pologne. Nongeye kukwakira kandi ngo ikaze ku munsi w'168 w'urugamba rwambikanye muri Ukraine. Nshuti zacu zakadasohoka, mwongere muze duhurire ku kigo cy'imirwano nonaha turebere hamwe amakuru agezweho maze ubane natwe kandi subscribe kuri buto mutuku no kuzugira tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ngo ikaze. Nkuko tubikesha ikinyamakuru cyubashwe mu isi Belarus Partiza cyongera kugaruka ku bushotoranyi kabuhariwe bwakozwe n'igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky gifatanyije n'umuryango w'ubutabane mu bya gisirikare OTAN mu gace kitwa Lysychansk Azovizanska. Aka gace kakaba karashimutiwemo ikigo cya gisirikare ubwo igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin cyakabwagaho ibitero kabuhariwe n'ubwirinzi bw'abanyamerika bwitwa HIMARS. Byibura bikemezwa ko ingabo ziri muri aka gace zahisemo guhita zihunga ako kanya. Iki kigo cyahise gishimutwa ako kanya cyari kirimo byibura indege 6 z'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Ubu byamaze kumenyekana ko operasiyo yatangijwe idasanzwe y'ubwirinzi bwaturutse mu Burusiya bwahise bukoreshwa byibura bumisha ibisasu ahangaho budatuza byibura muri operasiyo yamaze amasaha 6 gusa. Byemezwa ko igisirikare cya OTAN cy'umuryango w'ubutabane mu bya gisirikare cyatunguwe bikomeye kigahita gihunga aka gace, kikongera kigasiga iki kigo, kikongera kigasubira mu maboko y'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Indi nsinzi ikomeye yongeye kugaragara kuko atakwa gutunguranye gutya kwaje nyuma y'uko igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kiri guca agasuzuguro k'ibihugu by'umuryango w'ubutabane mu bya gisirikare OTAN bikomeza kuzana muri Ukraine muri iyi ntambara yatangijwe ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Ibikorwa bya gisirikare birakomeje kugeza ubu. Nanone kandi raporo ikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye kwerekana umubare w'abacancuro bamaze guhitanwa n'igisirikare cye mu gihe za mudahushwa kabuhariwe zakomeje kubarasira kubamara. Iyi raporo kabuhariwe yerekana byibura ibihugu bimaze gutakaza abasirikare benshi ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Ivuga ko byibura ibihugu bituranye na Ukraine ari byo bimaze guhomba abacancuro benshi, aho byemezwa neza ko byibura umubare w'abacancuro 2600 bishwe barashwe n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin mu cyumweru kimwe gusa. Ibi bivugwa ko byibura harashwe abantu 643 ku ruhande rw'igisirikare cya Amerika ndetse na 441 ku ruhande rw'igisirikare cya Canada n'abandi 1647 ku ruhande rw'igisirikare cya Pologne cyohereje abacancuro kabuhariwe benshi baraturutse mu bihugu bitandukanye. Ubu muri Ukraine hari abacancuro byibura babarirwa ku bihumbi hafi 36, benshi muri bo bakomoka muri Pologne na Romania, Amerika na Canada, kuko byemezwa neza ko ari byo byohereje abacancuro benshi ku kigo cy'imirwano muri Ukraine nk'uko bikomezwa kuvugwa na bamwe mu bazi neza amakuru y'abasirikari boherezwa na raporo zikomeye zavumbuye n'abatasi kabuhariwe bakora ku kigo cy'imirwano muri Ukraine.
umunsi mubi ku gisirikare cya Ukraine ndetse na OTAN. Drone zatanzwe na Iran zatangiye gukoreshwa ku kigo cy'imirwano muri Ukraine, dore ko byemezwa neza ko mu gace ka Odessa ndetse no mu tundi duce twose dutandukanye turi gukorera igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kwinjira mu murwa mukuru hatangiye gukoreshwa drone byibura zibarirwa mu gihumbi zatanzwe na leta ya Iran mu rwego rwo guhasha inkozi z'ibibi z'umuryango w'ubutabera bya gisirikare OTAN ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande leta ya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yamaze kurekura icyogajuru kabuhariwe kizatara amakuru ku kigo cy'imirwano ndetse kigatangira amafoto ku gihe ndetse na updates zitandukanye zizatuma bamenya neza aho umwanzi aherereye, bityo ibyo kurasa bibeshye bakarasa ku nyubako zishobora kugwamo abaturage bigahagarariraho. Ku rundi ruhande kandi hanurwanurwa amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifasha Ukraine byatangiye kuyiva mu mutwe nyuma y'igihe kinini nta nsinzi n'imwe babona mu bitero byose bakomeje kugaba muri Ukraine, dore ko bo icyo bamaze ari ugukomeza kwirwanaho kandi nabwo babasubiza inyuma ku rwego rwo hejuru. Ibi byose bikaba ibihindura urugamba ikindi kibazo gikomeye kugeza ubu ngubu. Nanone kandi ndakwakiriye kandi nguhaye ikaze inshuti yacu akadasohoka nonaha katwinjire ku munsi w'167 w'urugamba rwamikanye muri Ukraine. Ngwino nkwinjizeyo neza maze turebere hamwe amakuru agezweho, ubane natwe ukanda subscribe kuri buto mutukukore no kunzogera tujye tubana 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye kandi zitandukanye. Uko byemezwa neza n'ikinyamakuru TASS cya leta ya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin igaragaza amashusho atandukanye y'ibiri kubera ku kigo cy'imirwano muri Ukraine. Uyu munsi nibwo drone byibura zibarirwa mu gihumbi zatanzwe na Iran zatangiye gufungurwa zikurwa mu makarito zoherezwa hejuru mu kirere kujya guturitsa ibifaru ndetse n'ibindi bimodoka byose byaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko izi drone zatangiye kugezwa muri Ukraine ku munsi w'ejo. Byibura hagaragaye amato atatu aherekejwe na Adanov gatatu izwiho neza gukora urugamba rukaze ndetse itanagabwo ibitero ifite n'ubwirinzi bwa misile. Aya mato akakaye gutya yazanye amakarita barirwa mu gihumbi yuzuyemo amadrone agomba gukwirakwizwa mu nce zitandukanye igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ziri kugenzura ndetse n'ahari kubera ibitero bikaze kugeza ubu ngubu. Izi drone zifite ubushobozi buhambaye mu guhiga umwanzi ndetse no kurasa aho zishaka hose, zizwiho guhenda cyane, zamaze kugera ku kigo cy'imirwano ari inkunga ikomeye yatanzwe na Iran, umwanzi ukomeye wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo kuvumbura ko ingabo za Amerika ziri ku butaka bwa Ukraine mu mirwano ikaze ikomeje guhuza iki gisirikare ndetse n'icy'Uburusiya. Ubu tuvugana izi drone ziri gukoreshwa zamaze gutanga umusaruro ukomeye kuko zamaze kwibura kusenya byibura ibifaru 6 by'igisirikare cya Perezida Volodymyr Zelensky, ndetse bikemezwa neza ko ari batayo ya 76 yamaze guturitswa n'ibi bisasu biri kugendanwa n'izi drone kugeza ubu ngubu. Mu gace ka Zitavo niho imirwano iri kubera mu buryo bukomeye hafi neza no mu ntara ya Kherson. Ibi kandi bikemezwa n'uburyo igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin kirimo kwigira imbere mu bitero ndetse no kwigarura uduce twinshi kugeza ubu ngubu tugiye kubarirwa kuri 65% by'ubuso bwose bwa Ukraine. Nanone kandi ku rundi ruhande ubundi bwo bwongeye gutaha ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bifasha Ukraine muri iyi ntambara ikaze. Uburusiya bwamaze kohereza mu kirere satellite zongera kugitanga amakuru neza y'ibiri kubera ku kibuga cy'imirwano ndetse no kumenya neza aho umwanzi aherereye mu rwego rwo kutongera guhusha ibitero byabo, dore ko bari gutegura ibitero simusiga bizagabwa mu murwa mukuru mu rwego rwo kwirukana inkozi z'ibibi z'umuryango w'ubutabera bya gisirikare OTAN. Iyi satellite yoherejwe ku munsi w'ejo ikaba yatangiye gutanga amakuru uyu munsi kuko byemezwa neza ko ibitero by'uyu munsi birimo guhamya cyane nyuma y'uko itangiye kugaragaza uduce twuzuye kandi turimo abagizi ba nabi bo mu muryango w'ubutabera bya gisirikare OTAN ndetse n'abasirikare bose bakomeje kwigomeka mu gace ka Kherson bari kugerageza kwambara igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Aka gace kigaruriwe imirwano igitangira ku tariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri. Byemezwa ko ibi bitero bikaze bitangiye guhamya neza aho byemezwa neza ko ibirindiro hafi 6 byamaze gutwikwa uyu munsi nyuma y'abarwanyi benshi bari bamaze iminsi bisukiranya ku kigo cy'imirwano muri Ukraine bagamije kurwanya igisirikare cy'Uburusiya mu rwego rwo hejuru. Ibi kanongera